Tala'alasi mai le tūlanga o lo tupu i Hawaii. I se reporti la tamai ale ala ata o le Cable Network News po le CNN na Amerika. Mo ta ua mai le tele o le popolenga i lata we au mau, ma lala lata i le nofoanga, wa ta ua o le Leilani Estates. Lea ua le mapu bea le popona masasao mai ai o le maunga mu. E le ngata o popolenga le sasao mai ai o le maunga mu. Ai o isi fo tūlanga tūnga tau i le si o manga, e pei o le acid rain, se tūlanga wa whatu saina le se timu afi o kasa o ona. Whatasi ai ma ala afi, po o ballistic projectiles. I se tasi o whamatalanga tu ina maile nei reporti, o lo o ta ua mai ai o nei maa mu, ma ala afi. E maa fua mai lea le whaata avilinga o kasa o ona ma le vevela, o lo o si o mia ele nei. Se ia o ai lava ina toe whana ma popona ane ilunga, whaapea ni alo yafi maa. I se whaamanino ina mai fo no fuanga o loa afia, lea wata ua o le Big Island. E lima tama i motu i te tono Hawaii. Na ea mai nei tama i motu ini toenga o se lava poni maunga mu. O nei tama i motu po a ai e lima, na afua mai maunga mu, o whaingoa ina ia mauna loa mauna kea, huala lai kohala ia makilo wea. O lo whaamanino ina atili mai fo i le nei reporti, o le nofoanga po le a aile nei na ea mai le maunga mu o kilo wea. O le nei maunga mu ele i mapu le afi o le nei maunga mu. Mai lava le tausanga tasiiva valu tonu, sa ia o mai le so. Ma o se mafui e tele e ono te si male iwa lona maalosi le fua mafui e. Lea na tupu i Hawaii le asfareile na te anei. Ma wha ama ite ai le se sao wha atasi ma se solo a atili atu ai le nei maunga mu. Wa silinga ma le lua se fulu ono whale o ainga. Ua wha atama ia. Wha atasi ai ma le silinga i le awhewhit se lauta ngata. Ua wha atonuina ina ia o ese mai ma nei no foanga. Ona o le puipuinga lau tele. Wha atasi ai ma isi popolenga i mai ma tūlanga e awhi ai le soifua ma lolo ina. Ona o le manongi o kasa o ona, o lo opoa ina mai le tūlanga o lo tūlai mai Hawaii.